Ali malungil silsil mergal nos bemlo mes oreng setel mo mes ringia TMC channel dori 8 te dire live ra bekel padangela social media platform sang klega Olkeriil Ngirudelsang tel mo mes ringia Meang al ice el al sils en Friday el August dori 2024 time 7 p.m. ya igagi da top stories el dilu ra balwa del bok mal maskara el al time I'm coming to you live from Koror Palau. Judge Caitlin Sali au tabdi ruling ringi ra el alsils el dismisser sel petition ra Mr. Jackson ngiraingas. Dol tirak ra tial top story ya sel Congressional Reapportionment Committee au tabdi subel ma recommendation ringi mor olbira galulaul mu el almaral mail temela senkyo ya belur belaw amal mol mal diwan el district and the Sirar Senator Sabodolil Trar 15 in the upcoming general election. Mr. Jackson ngirainga sa ultabdia petition ringim le petition ra court el mo redistrict trablur belaw keep right the Sirar Senator sel true matedei wayabol saldi sel recommendation ra adala reapportionment committee. Adol tirak ra tial top story OCC lultutak la direct tilob dra 2016 el reapportionment Congressional Reapportionment Committee versus Bultadao at chat sali ang lo tulir segi del dimlang aring ruling matial direct petition ra Mr. Jackson ngirainga selway al lo tutak lamal ubeng petition el masulder segi del dimlang aringi el ruling edire el wayabol askra court mal redistrict trablur belaw el mo kakaros el districts mo instead ra di one el district malmol may di sirar senator el dortin segi del lal dismisseringi chat salira el alsils el August dori matial maral mil senkyo el moringira November 12 Egidar other belawa mora polls el momlil trar 15 el senators el moodal tial maral may el 12 olbi rakalulaw. Diregal ngaringi wayal made el kurangara limbo el Palau Election Commission mangi ra response ra Attorney General Ernestine Ringil. Ngaringi babilingela Senator Inabo el tilob del mora chairperson ra PEC board Lolingit ringi mal disqualify ra Tamir Mangsao Jr. as one of the candidate mendiakal boringi ang klel el murabalot at talmaral mel senkyo el alblal tov da ruling ra judge el girel sel cook reapportionment committee study tir mal recommendation el til girela al di sirar senators ma district trablur belaw el agdawaya dongil ra attorney general el mo direct tra PEC board el waset mo mal mo kongay ra klela tamir mga saul murabalot mal ugat mo disqualifying igal decisions ra PEC board al sukum mo disqualifying mal ubeng et meere mang klela mura abalot en batokol ada anticipate lawsuit mal ubeng in court rather mo petition for court intervention. Say gidawaya dongi ringi el atyagit tial guk tigingela di sirar senators ma redistricting rablur belal na mo blatak lagi da guk mangil ra say gidel ensera attorney general and will move forward from there. Diregal tara top story rablur belaw SL Malgayok State Legislature ulagi wa bill MSL Malgayok State Legislature Bill number 11-4-3 otabdiya raklay el model member model chairman ra Malgayok State Public Land Authority ngarangi timlang ngarangi la al MSL number 7-10 yang bill approve ringi ra 2009 el ngilti raklay high chief ra paramount chief raklay el member Malgayok State Public Land Authority in perpetuity malubeng malamol mal adal tial Malgayok State Public Land Authority direct al armari el chairman
dol tirakler tialla alblel senkyo ringi ra 3 days ako result ra senkyo amle 7 al senkyo ay yes ya forano tiang al PSL al MS Bill 11-4-3 amo o amend der seldim lang aringi la al MSL 10-7-10 matial BSL amendment mal uben BSL la lo amend der tial mo utel la amo otabdi arakla el model member amal York State Public Land Authority model chairman melil trarte el mo o member tial board seldim lang aringi la arakla melil trarte makabernor mandira al melil trarte el bol approver tir malugat mo nguyula kan center tira olvira malakayo el atyal BSL la lugil guilty del amendment amo ruli maraklaya malmol malmilitrar tede hindi governor amo malilitrar bato mo malilitrar 4 el mo member etiro kuy amo mga ya consent tir ra olbi ra malkayo pada malmol mara top stories ra blur belaw mang made la 74 days ang motemela senkyo House of Delegates reinstate ra delegate ra ngramlonguyel delegate sueni ongidobel sera February 27, 2023 and tilova the House Resolution 11-12-10S el tiangamo otabdi malubeng mongubati delegate ra blurang ramlongul model chairman ediregal waya bol seldi sel committee ringi el Committee on Commerce and Trade ngul merch ringi ra committee ra delegate rangat pangali otobd chance rang klel sel committee ra delegate otobd from Committee of Community Planning, Commerce and Development el mo Committee of Community Planning, Commerce, Economy and Development basically eng wayal alingil batia chairman ongidobla delegate ongidobla el model chairman etorakli sel committee ringi ang ulo da kiara committee ra delegate li oto tiang al resolution sel el paseringi ra 2023 ablel main introducer ringi speaker Sabino Anastasio mar officers ra House of Delegates vice speaker Lucio Ngiraiwet ma floor leader Gibson Kanay tial resolution sel back in 2023 lo malubat ra sa delegate ongidobel leng mlarangia tigingel speaker house el mulwaste senator ongidobel is colluding with other delegates el trial remove ringi mang modial speaker house matiyay kita resolution ang lo malubat ringi maraklara kami tiringi awayal blel reactive punishment el mora delegate ongidobel mang waisay resolution hook PS resolution hatilo batari el wayal bol reinstate ringi malubeng wayal lutul ngul mora sel through el chairman edire el wayal lutul tokotigi sel dimla kami tiringi ra before patoka the speculated mulwasang ultiay gidel teletal it is an internal political move ra al selabla ra House of Delegates magardingul morse malmol mra Meang al ice magadamura isela angkar public forum malmlarangi ra kasus tiang ablel conductoringi malugatamle organizer ringi bebil ra chiefs ra blura ngayaw el purpose ringi amo malar tirigel rokul remurtal mura office ra governor delegate ma legislators el mo officials ra blura ngayaw el memo OI cycle plan certir el dire la state of Angar dire el masteri ra lirar adra blue matmo ogir a question certir malubet mol olta concern certir el mortigal candidates el moraigal lobis ra state ra ngayaw tiang blel kotel gut makli ra 6 years ako ya kasus ya candidate el mora office ra governor el natus miss ma
candidate Warren Foguichi amlartial el forum ragasus. Adi tal candidates out of the 3 candidates al mlodia galbong ngel incumbent el governor edir el candidate Stephen Sali. Tol tirak ra laula blurang yaur ya blurang yaur di imol state ra blur belau el tirigel mo governor the 2-year term sa temi 1 term adi 2 years. El atirigel gukramur tel mor obis ra delegate ra blurang yaur ra terung kenos kesusugi el mlo attender tial public forum ra kasus engel incumbent edirel candidate el Mario Culibert running for re-election adim lakalabong. Ngaring year 8 so far el remur tel mo legislator rablurang ngayaur terur tiramlo sab irel mong candidate Arnold Asawo ma candidate Che Henry. Tial el sel tial public forum el mlarangira kasus embatol issues el gira la blurang ngayaur blolo south baby rengia tokora quality raralm tigingela transportation malmo tel baby. Kada malmol mara Meang al-Ice sama President Whips amla appoint ra Miss Tamara Hustler el mo special prosecutor. Tial process agir el mongoyu la kanyera olvira kalulaw mang segida kukmade el process. Sera July 2023 et tial obis ra special prosecutor amlo baaw uriw ra loray la special prosecutor April Cripps el mlomre kate mela contract ringi edim la kalsual renew mang mlomre yang mlorme. Stoltirak ralla e al suku mendiakal lamngilt special prosecutor in sabeel ang alela attorney general el ngilti interim special prosecutor. Attorney General Ernestine Ringi la angilelti Miss Tamara Hustler el mo interim special prosecutor sera April 2024 el ara. Mang Marcel Lopez el interim special prosecutor ya President Whips ang kaigi del mlo ngilti uriw ra albaaw since July 2023. El angi interim special prosecutor Miss Tamara Hustler ang aring experience ringi mli attorney ro obis ra attorney general ediregal makatakatal practice alla ra blur belaw manggukti moyo ra olbira kalulaw mo approve ringi mal ubendia ka engia morse hidel mo filler tiay hidel paawal tara cloud to telel obis ra buay. El alsil sem le lastera apipa huktara Meang al-Ice Cell Association of Pacific Islands Public Auditors amlomrega seldori 5th annual conference ringi apipa conference el blel host ringi ablur belaw patokra e maldart del delegations of members ra kakros del delegations el mlara igal Micronesian government sama across the Pacific mlaringi adra Samoa, American Samoa, tirakal neighbors sergidra FSM, Rook, Marshall, Bolabe, Kosrae, Mayap, Republic of the Marshall Islands, matirakal from Fiji, amlarablur belau for this week el attender tiagi del APIPA conference. Tiang aulamu ulara 1988 el tirigel longara alaudod buay raigal el kakaros el government sa Pacific ma Micronesia makal marula conference yang ngara training sa mga courses el lolong asewer tir el improve ra already tol tirak lara tial story ang ngaring year 11 el instructors el lo marula live ma tirikal in-person trainings el more tirikal participants el girela kakarosel courses on grant management, finance and auditing, material management ra udod buhay. Tial conference am lomregar el alsils mangarangi sel dinner farewell dinner retir era kabsingay ra Island Paradise aklukukol sa badong ngaringa bibirtil marar ilang aklukukol sa badong tamura albaab for retreat kuk masabelur belaw mo kairire masirada belur belaw makatakatal el al
whole week yang while gra maldim lem ser dileng bato ka o kya kara attend the digital conference tiang a riu ra belur belau al attend their cell al host their cell APIL Association of Pacific Islands Legislatures 41st General Assembly etiregal cell PIPG Pacific Island Parliamentary Group members ra igal legislature sa mga parliament sa blur belaw amlara ay kay gidal tool conferences el dire kalbel host blur belaw el alman ding mla mornya ay kay gidal ultimo klertial dire kam lomre kal apipa conference mla mornya tril maklo el conference el host blur belaw tial apipa conference is one of the largest regional and conference el the host ringiri el arak Rio Russell Global International Our Oceans 2020 conference el bleda hosting a few years ago. Kada malmol mara Meang al ice ma tara top story sel House of Delegates amle pasra first reading bill el House Bill 11-147-17S eli el tiang away albol Lukngar Aliya Bureau of Fisheries mat introduce talapia el merablur belau encourage talapia farming ra morar other belau tiang dia kalbes el luldas similar bill el paseringira house el number house bill 10-8-1 el paseringira adult reading ra 4 years ago after it was introduced in 2017 Tialvila OCCU el mo makngar aliya Bureau of Fisheries man distributa talapia seedlings malung mo sangala talapia morar other belau seedlings ringi encourage other belam to mo sers aquacultural lo makaro rang kalni kila dire kalo OCCU luldas atilov there sera 7th olbira kalulaw ngiro kuil dimla 20 Tomesa records ya talapia mle mlaringira blur belaura before due to growing public concerns el gidela impact rangal ngil negatively impact ra endemic ecosystem ra blur belau el mal aggressive el ngil en loringia eradication ra talapia stera 2024 ra baby ra pan sel mlaringira blur belau ma record show mulwa say that eradication amle eradicate more than 29,000 el talapia back in 2004 kada malmol mra igal top story ma ngaringia ngal belau al kang half Palawan half Filipina yang kang remurtel mo represent ra sel city ringi Sambuanga City el for Miss Universe Philippines also kumang ngkatser sel malubeng winner sel pageant ra Sambuanga City niya run to represent ra October 2 eng mora sel national Miss Universe Philippines Engel winner say kita National Miss Universe Philippines amo tera blura huriping morsel international Miss Universe pageant ngai kita ngalakal radilang klela Miss Gail Eleni Ngirmeril engkang mlugro lara belau kada malmol marami ang isem sel last top story Omal Marathon morangira Sunday el September 1st it more than hundreds of runners samla registered yang morangia full marathon half marathon 10k ma 5k marathon 5k at 12 dara Erongul Park Eramur telmo make a turn in front of Katie Ceiling Garden rangar beetesau complete the route telmes ra finish line ng ngaringira matala PNCC sel 10k marathon sel 10k run tuwa tra Erongul Park Eramur telmo maliwek lara eungela did Japan Palau Japan Friendship Bridge or sel Kuror side obul termur telme
stobra direl erongul park sel erongul park at tal across ra PNCC dala PNCC ra Oreo, and then sell full 5K marathon remurt ra tuwa ra erongul park remurt el moro mliwek ra Kuror side ra eungeladid mrail el me ra tuak el moramyun sel mo make a turn in front of Sara Siam Yam, that intersection sel road across, and then remurt el mora Malagal el mo make a turn in front of Marin Law el mera move the return el mera Erongul Park sel 10K marathon at the OCC route. Dito momrulengi el 2 times they will run the course twice. Yegida Meang al ice el nos el malmate top stories el dilu ravel wadra el al tal Sunday ang hangkla ka Olkeriil coming to you live from Kuror el al sils yang mlamo el al time yang mlamo 7:15 kita dilu ravel wad el top stories misal mel Sunday klutel melo laba el top stories el dilu ravel wad coming to you from Kuror Palau. Thank you for watching. See you next time.